leli thuba sizolinika abefundisi ukubafakaze ngomsebenzi omkhulu wenziwa umkhulu inyanga yezulu ibese lodwa lenisendidelana inkosi imbusise. Awubachazwa Ungane nje ngizokusho Ayikama kuthiwa ushembe kayikhuluma inkohlisi ushembe ukhuluma into eyokwenzeka noma eyenzekayo wenzeka-ke kwachutheka igazi isikhathi esiningi uhlukana uNazaretha la eliphakameni izandla kwathi sesila umkhulu inyanga yezulu yathi njengoba sekuhleli yona la isophile lichitheka igazi silokhu safika-ke la akaze kuchitheka igazi umkhulu inyanga yezulu walishintsha ibhantshi kwangachitheka igazi ngoba ubaba walishintsha ibhantshi wayimela wangachitheka igazi uthi ngesinye isikhathi mayikhuluma uthi sengiwubasile lo mlilo sengiwokhele lo mlilo ngiyoke ngibona nje ucishe ubani namanje usasha lo mlilo uhangohango awucishwa umuntu abazama ukucisha bawubasela kakhulu njengoba nami ngikho lapha kwenu ngisasho namanje ngithi cha umkhulu wathi usewokhele lo mlilo uyobona ukuthi nami ngithi ngisebancane kusezaba iy'nkumbi ngaphezu kwenu Nkosi inibusise Nkosi ibusise elizweni
ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha asekuhleni yazezulu. Amen. Namhla Nkosi ngiyabonga. Mfundisi lo la eMaqadeni. Sithi siZulu injalo iphuma edunjini. Nami ngizoshaya u1 ngihlale phansi. Ngo1980 July was bisikela ngo79 July 1. Sangene ehlathini la Bushu ehlathi. Baba inyanga yezulu wakhe iTemple. Wayiqeda wakha amakama. Wakhe isigodlo ngaphakathi. Kunyaka olandelayo wabe seqamba imigwaqo la. Kwakho la isithupha. Khona uzothatha emibili kuphela. Umgwaqo lo osemva kwami la ngena khona inhlansuthi. Wawuqamba wathi uJG Road. Kwathi umgwaqo lo osemva kwepulpit wathi uAK Road. Ubaba uNyazi bephuma la ngaphakathi uphuma enhlalo yemigwaqo emibili yoyise yaqashwa ngoyisemkhulu uAK noJG njobe ngene ethempelini nkosini kuzwini. Baba Nkosi yezulu nomhlaba umfundisi umbhele lo oqhamuka endaweni yakho ethempelini lakho engizomuhle. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi. Nkosi yethu simakade Sikhumbuzweni esikhulu seqhawe lamaqhawe inyanga yezulu. Amen. Isimangaliso sezimanga owagela izimanga zabonwa ngamehlo. Wekwabhala umlabalaba lapha kwakhona esitezi sakhe la kwakuthi njalo ngo12 kuthandazwa la senzo inkonzo ka12 njalo lapha esengasaphumi aphumi ngoba sesibusisa phezulu esitezi. Kodwa ngifuna ukudlula khona kokuqala sengigabadela ngeqa uyakwenza izimanga la kufika amabutho ehamba nenkosi yawo edonsa inkomo esimangaliso
Esimangalisa inkomo engazange ngiyibone inkomo enkulu kangaka esihlanya ngalolo hlobo olunjeyaya. Yayiboshwe ezimpondweni lenkomo, iboshwe amanqina ngaphambili nangemuva. Kukhona abayidonsa ngaphambili ngempondo la empondweni, khona abayibambe enyaweni ngaphambili, kukhona ngemuva abayidonsele emuva. Ngoba ikhulu beyindi ihambe emoyeni iyohlaba lapha kulaba abapha ihamba phezulu. Into engayibona yenzeka la, kwakhona isihlahla la sasinembali eziphephu okwakuyefeguqwa kusona kuthandazwa kusona kuthandazwa isikake lesihlahla sibe phakathi kwethu isitezisila ehlezi la ezitale etafuleni la abantu benikela. Yathi mayiza le nkomo basuka bonke abantu baxebuka bebona ukuphakama kwayo ngoba inkulu iza la naba yabika inkosi la nenduna zayo kuyena wesethi hayi nayi inkomo yonyathela ubaba babaleka abantu iza ngqo etafuleni. Yebehlulile bonke labantu abayibuthe sendiza phezulu iza kuyena etafuleni. Ibona izogibela noma kanjani kuyena. Nami ngavala amehlo kade umnasi simongizobona isimangaliso. Yade seseduze ukuthi ifike etafuleni. Wavula phenduka kancane nje wayibheka kanje. Yayashaka phansi kodwa yayizeli phansi. Kwangathi kuwa ibhanoyi kade kwanyakaza umhlaba. Yalala yathula yanaba ngeqhi. Yalala yathula. Wasifika uqhubela nabantu banikeliswa sithulela nje wangayinaka. Baba sathe baqeda babeka baqeda nabantu bezobeka lenkosi yakhuluma yaqeda. Ngibuka le nkomo mina ngisevele lento ekhulunywa kuthiwa ngibuke le nkomo ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Yalala yathula inkomo sokuthi bayivusa inkomo ukuthi iyobekwe esibayeni ngale ayisavuka inkomo ilokilele nje. Ilele nje ngenkomo esithe ngehlamba lale ikhanda liphansi ishoba lithulile lithi ayifile le nkomo. Kwayisikhathi eside bathi bayinqunqumi bayikhoboza isho ukuthi izovuka yathulela nje inkomo inyanga zithulile nje. Kwathi isikhathi eside yavuka bayidonsa seyithambe seyubhanana inkomo seyibhongane iyophuma bedonsa eyophuma eyofaka esibayeni ngalo. Kambondo ushambelo ophambi kwethu uNkulunkulu lo. Akekho umuntu ongaba namandla kanje. Uyena ubaba mkhulu lo phambi kwethu. Ilona ilanga leli, yona inyanga yezulu le. Ungaphazama. Uma ubona kusuka ukuthi hamba, ukuthi kuyamenyeza umnikelo usuthi kwenu uhamba kambe ukuthi uze kumuntu la. Awenzela umuntu usenzela wena no baba mkhulu bakho. Uzobona into ziphambana nawe. Uthi nonebhathi kanti wena ozakhela inkinga. Kwasunkosikazi wasemasanini oshadele kaMsana. Umsana sisebenza naye emsebenzini kaNkulunkulu. Umshumela umsana. Ngiyamazi ke kodwa hey ekhaya ngibelethile ingane. Le ngane akudla akukho ekhaya. Silala nje uyalandwa kakhulu la kulomuzi kunzima. Manje wacela umbhubhudlo ucela ukuthi uyocela ushukela kamakhelwane omndenini wakhe. Hayi bali bemnikeza umbhubhudlo njalo aqobalise nophuthu adle njalo ekseni ancelise ingane. Njalo ekseni elokenze nje elekecela ushukela kamakhelwane lomkhelwane wakubo emasalini. Kwathi besuka bathe ngistephe lenkosikazi usipha njalo lezo nane notshola ubuyisi. Bagaya amabhodlela bagaba amabhodlela bafaka kushukela bamlini. Wathumela ingane hamba nongicelela ushukela lapha nonginanela afika bamnikeza ngenkomishi. Nangoshwele wabuya nawo othatha othela la embubhudlweni wagoqoza awuthatha wathi shakalazi oqala weva ukuthi kwakho into ezihlabayo limeni wakhe. Hayibo amabhodlela agcwelisisa umaginya wonke. Wathawe babo kuzokwenzeka ayaqala amudla amabhodlela ingane yakhala ifuna umncela ngala uyazibhonqa ngala amluma amabhodlela ayalunywa ngala ayambhonqa wafika ngibe wathi umfundisi ngicela ungisize
awuhambe uyongibika enkosini ngiyafa yini ngidla kanje kwenza kanje inkosi amangaze ngoba ekunzima laba abantu abanolaka kabi mebekuduza kwaba awumatholi nomkanjani baba kodwa wozana uNkulunkulu mevuma uzongena ngeza ngathi mangeze kwathi nje kanje wathi unani lo wavula kuqwa ngiyinani lo bathi hayi baba wadla amaphodle khuluma wakhuluma wabawo baba ngadla amaphodle la kanje wathi unamafutha athani nanga abadala amakhosi nadayisa amafutha wahamba thatha ithenga iphodle elikhulu walibuyisisa wathi uphuza amanzi ukhothela amafutha ugoqoza amanzi afashudumela ufake la mafutha kakhulu kuwona wagoqoza uwaphuza la amanzi labusisile izophuma inkosi kubusisa wahamba lo mama wafika wenze njalo awushembe uNkulunkulu inyanga yezulu ayigiliza mangaziboni ngamehlo waphuza khipha isithu aphuma ngemva wonke lambona kunomuntu okhona uhamba ukhona wazala inqwaba yengane ngemva kwalo lo ngane ecelele ephezulu engezala amantombazane wodwa kucela umfana lo mfana lo sezofa emncelisi uNkulunkulu wamphilisa unyazi lezo ungayiboni inyanga yezulu nayiphambi kwethu mangayiboni ngeke uphinde uyibone uma usenza wonke lamazikzethu owenzayo wenze lamazikzethu kodwa kusasa azokwenza kuwena yobe sohlupha ingane njengane zakho uthi ufuna uzoteltethe sohlupha la kanti uyenze inda ngemini ungafuni ukutshela ushembelo isimangaliso uthi umnyubaba ngoJulayi uthi waphuma naye thina ngiyasingekho la sibone izimanga la azange siye phakama sizibonile la izimanga izinto izimanga isigemegeme la uthi lo baba le nkosi ezesithandana niyazi nithi niyayazi naniyazi le nkosi thina saphuma nobaba mkhulu wakhe ephakameni ezoqala eMbeka sabuya eMbeka seza la kubhusha kwenziwa yonke into uthi sambona thina uthi kwakho lo muntu uthi nabona lento eyenziwa unyazi lapha wenza into eyenziwa ubaba mkhulu wakhe kwakho lesitezi la sakhiwa lesitezi sakho lesitezi usapha sakho uthi wangena phakathi sokuqanywa amakamela uthi wamemeza amakamela wathi le kamela likabani wathi le kamela likabani wathi le kamela lapho ushinya ngayezulu yawakhomba yathi le kamela likabani yathi le kamela likabani yathi le kamela likabani yathi leli liyoba elikasibanibani mesehola ibandi yodalalo ememeza ngegama lakhe ebememeza unyazi ngegama lakhe lokuzala wathi uyena lo odala la kule kamela kodwa namhlanje nikhombe emva nikhomba phambili senikalile mase nikhomba abantu ukuthi hayi nasi isicelo sifanele niyabulala ingane zenyanga yezulu ngikadinga nje njengasezizincane ayenziwa lento nikhomba uNkulunkulu usikhombela yena ozothatha esihlakeni akaphonjwa abantu manikhomba ngale mino yenu niyamkalekisa ukuthi abhubhe niyambhubhisa uNkulunkulu yena okhombeke ezulwini ngoba usitesi naye uyena waziyo ozolandela yena mase kushayisa ukuthi ushintshe ibhasi ngasosikhathi oshintsha ngaso ibhasi kodwa ubaba mkhulu akazangasho ukuthi uyoshintsha ibhasi wathi ubaba mkhulu le nkosi yesihlanu ngiyabona ngayo uma sikuhleli yona nabona ngesilo izilo zonke zomhlaba isizokhetha inkosi uma sekukhona yona amen uthi bakwakhetha isilo lizenazi ukuthi iyona inkosi leyo okuyiyona ubaba mkhulu yesihlanu umisakhetha inkosi isilo saphamisa isandla sangena emanzini uthi akulandelayo iyosuka impi yomhlaba ayokakazisana iminyaka yamabhanoni wathi mina ziletha ayibo 7 kumuntu ngomuntu wathi impi yomhlaba iyokakazisana iminyaka uthi kwaphela ukudla kwaphela yonke into umuntu othi nabonisa esilafuna ukuthi baba ngisalisele ngoba kwangekho into ezodliwa kodwa uthi baba mkhulu uyathi emva kwaloko okwesithathu okuyakwenzeka kube sekuqhamuka umlilo olwandle oyobe sozoshisa lesidume sobezilela ngoba wonke umuntu obengasakwazi ukudwaba umuntu ngoba ukubaleka kuphela
kodwa laba abanamathele kuyena ngeqiniso uthi bayohlala nabo ngeke beze babhubhe uthi uyothi maseqhamuka umlilo uyothi abathatha ngefu asukume nabahambe nabo awobeka la ngakafiki khona umlilo uthi kuyosha uwafu usho uwafu indawo ngendawo ngeke kushekanyekana uthi abathatha babeka la ngakabathi bengabukhona umlilo uhambe emoyeni abanamathele onyazini kodwa basilekile kunamathele basala phansi babhuduka abanye bashawa inhlamvu abanye bashusile umlilo ungafuna ukunamatheka eqinisweni ukuthi angihlale eqinisweni amakhombe emva ngikhombe kahle faka mahanisa ubheka onyazini Nkosi yobusiseni kuzwile bese twese Tina inkosi Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga Jehova oyingcwele umfundisi umchunu engqondo siyabonga Thixo wawuthixo ukuthola leli thuba elingaka nami njengomuntu owayekhona ngayibona inyanga yezulu ngayibona inyanga yezulu isuka ephakameni iyofika emaqadini embeka
ngake ngasina lapha ezantsi Mbeka ngayibona inyanga yezulu isiza la izoqala lo muzi izosakhela lo muzi oyingcwele ngithi nama ngibabaze engakubona ngikhumbula ngelinye ilanga njengoba insimbi lezishaywa lapha emfijoli kwakukhona khona la eThempelini khona belungu ababela ngoba inkosi inyanga yezulu yayithanda into ezinhle njengoba yazi yathi nezinsizwa igqoka amashethi amhlophe namabhuluku amnyama sibe bahle yayithanda into ezinhle angisaboni ukuthi kwakuphi kodwa kwakukhona khona kukhona belungu ababefike ne-keyboard bayakhumbula abadala babekhona yayimile phambi kwethu ibhidisa sihluthule ngendlela esihluthula ngayo masihlabelela kwakuhlatshelela unkosi yethu ithi niyapimba ithi masana ukupimba namhlanje abafana bayayibhotoza lezi insimbi bayibhotoza impela ngendlela engisho ukuthi uyathokoza lapha ekhona ngolinye ilanga ngangikhona entabeni eyingcwele enhlangakazi endala uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu impela amen uthi namhlanje nginika isibusiso hambani niyothenga imoto nonke angisayifuni imoto zosibanibani la kulolu hambo walibeka la manje ngomthetho wathi angisayifuni imoto zama hayi kusho wena ke lokho ngempela Nkosi yamakhosi uma sibuka lezi imoto ezingaka ezenyanga yezulu ukhona imoto ezinhle la ukhona ezinhle kukhona nezilandele ezinye ezinhle kodwa zonke zomsebenzi kaNkulunkulu ekhunjulwayo namhlanje inyanga yezulu nami ngithi ngibabaze ukuthi lapho ikhona ayisikhumbule nathi Nkosi businithi inyanga yami ikhathele
Baba Nkosi yamakhosi iyabonga baba uguqa phambi kwesihlalo singcwele ngesikhumbuzo sikangalo zinde uNkulunkulu wethu mayekhuluma nabantu aphenduka abuye esandleni uNkulunkulu wayochwepheshe angazi Nkosi yamakhosi ukuthi lo babunono bokukhuluma nokuciko nje nokuyithanda uNkulunkulu angasibuyisela kanjani kukho kule nto eyithandwa inyanga yezulu sisashala lapha ekuphakameni kwakunomkhubana nokulahlwa kweingane zihambe ziyogcwala edikwe lapha zifuna 2 days 3 days zingatholakali kwase kuthi ngelanga kwase kuhlangana abantu basebehamba beya kubaba umzalayo bayamaza abantu umkitazi uhamba ngeingqoshe thutha abantu lapha ubaba ke wengavami nokuya esontweni ngoba wefaka ikhindi nethutha abantu nangesabatha ngiyakhumbula namhlayelandi wezogcotshe wamshumela wafika efaka isikhindi landa athi inkosi landani lwamfana ufaka ikhindi uqasha abantu ke mase befika labantu lapha ekhaya ngangcoba ukhona baba ngobe ikhulumela nale ndaba yakhe mase befika labantu lapha ekhaya bazobika baba silahlekelwa izingane lapha na ziduke nje 2 days 3 days lapha ediwe asazi ukuthi zenzani ithi inkosi inyanga yezulayi nibona lezi ingane igcwala lapha nedikwe nje ingilozi yamandiya ekhalayo kuthe ngesikhathi kubulawa isizwe samandiya lapha kulwa nabantu abamnyama abantu basebedla imizi yamandiya kwaze kwathathwa neimpahla nemibhedo nama-wardrobe amandiya ngiyakhumbula kuphuma kwesigijimi simemeza kuthiwa kutshele wonke amanazi ekuphakameni angayithengi impahla zamandiya ngikhumbula inkosi nje ikhuluma yazi yathi umuntu ogcina impahla yendiya kuyophela koze kuphele konke nizokufa phinselani impahla noma ngabe wathenga isipuni nemfoloko kithi nje ngiyakhumbula ukuthi kwakwazi waduka lo mfana othiwa uMangqezi inkosi imkhumbule naye ehleze edikwe lapha kanti ingilozi yamandiya bayibuyisela lezi impahla kwakhona ukusinda kumaNazaretha ayibonge inkosi lo yaNkulunkulu abantu benkosi ngelanga wakwakhuluma la uthi bagcotshwa ngiyanicela ningathandi ukugcotshwa thandani umsebenzi nokugcotshela ithi mawuthanda ukugcotshwa wangawuthanda umsebenzi wokugcotshele lento kuwe uzophambana nayo ithi hambani nishumayela wonke umhlaba la nihamba khona nithi nje nangu ushembe mina ngiyoba khona ngizobe ngihamba ngivela kade kuphatha uprofessor ibhalo ushembezidwe ushumayela ushembezidwe uwodwa ngikhumbula ngelanga abantu benkosi lapha kithi ezweni lakithi emalangeni emqeku kwakhona insizwa kaNgcolo kwakuthiwa ukhetha isebenza la kaShukela lensizwa afika emsebenzini kwadliwa ikhaftini kanti sebephosa ukuthize lapha ekhaftini iyabuyisa ibuye emsebenzini isiboshwa ngamaketa ngezandla isihlanya hla bakhona bakubula ngaphakathi ethempelini kwase ke kuhamba kufuna bonke abantu ke bezolapha ishunqisela lensizwa yazi yasinda kanti ushembe abantu benkosi ukangene kabuhlungu komunye umuzi kanti uzoshumayela hayi kwacaca ukuthi lo muntu akasindi lo muntu unenkosikazi unezingane kumbi lensizwa ukhethwa yakanGcolo bayazi yale malangeni emqeku umfowabo nje besinayo esontweni uqinisela uthanda ukuhamba udlule emhlabeni kwase kuthi ekuseni ubaba weza umuntu ememeza egcekeni sontweni angibize mina ke nje ekuzalweni kami manazathi angikaze ngibe nomngane wabantu abancane bengizwana nabantu abadala nje angazi ngadala kanjani futhi bengayihambi nemizi yabantu ngihlala nobaba nomkhulu wami nje usethi ubaba mntanami khona umuntu omemezayo la mase yaphuma siqala zasibona umuntu thebona kwasengena inkosikazi kwakuthiwa uMabhasikidi kaNgcolo uma ingena le nkosikazi yayisithi ngisizeni madondo seniyinhlekisa umhlaba ngisho magodo uyahamba inganami iyahlanya ngisho umzimba wenganambona wonke abantu iphambene ngengqondo ngisizani ngizothusha yabasiza abantu yayisithi le ndoda engizala mfana ngije umthatha ibriefcase base ngithatha ibriefcase siphuthuma naye saphuma sibathathu maNazaretha uma welandela ngemuva macele egijima sikheleza sigijima siya kulo muzi
Lenkosi ithe eManazaretha mani memeza izizalo ngizoba khona. Sathi masifika nje sangweni lomuzi ngoba kukholwa umuntu kulomuzi. Sase sithi sathi inkosi esimaka kade simphambi wakho. Yayisithendoda kumina sahlala siphatha amanzi ke phathe isigubhu ngikhamanzi esithi azungeze umuzi. Bekusekhona into enje la abantu bavele bangenise bejakhe isikhathi bebuka amade ungene kuzungeze umuzi eManazaretha. Uchelwe ngamanzi umuzi ngaphambi angene kuthandazo. Sase singena. Masingena lapha kugcwele insizwa ziyaphumula undi. Kukade uhlanya liboshwe lensikeni lapha alulwi. Lo muntu lapha ezandleni useyopha ngishigazi. Ngikhuluma indaba enye ngayizo abantu benkosi. Ngase ngiphume umthandazo wami ngezwa yini. Sontweni. Asanake ngisho isikhathi sini. Ngase ngufunda umthandazo hlezi lapha le ndoda. Ubaba sengibone enzeni into wena ekhanda eqhaqhaza ubaba noma bayamaza abanye. Njoba ngifunda lo mthandazo umngenyawo yena. Enhlizweni yami ngithi futhi ugade ukubaleka ukuthi mali uphunyuka leluhlanya baleke mina ngokushiyana ngihlakelela. WeManazaretha. Wathi mawuphela nje umthandazo. Yayisivele isuka le ndoda yayisivele ima phambi kwayo. Yayisithi madoda mqaqeni lo muntu asikwazi ukuthi senze umthandazo umuntu ebukhuleke kanje. Bathi abantu wena sibemani uyahlanya ekhanda lakho. Ungaqaqa umuntu ehlanya uzoshala umuntu asibulale lo muntu. Lathi baba mqaqeni mina ngikhonza uNkulunkulu wangempela inkosi yangayizi bantwana benkosi. Hey ungalezinde bantwana benkosi. Hey zathi insizwa uyabona ke sizophuma thina simela phana masemqaka sophuma kwase uyabona ke emakhaya amawindi bekwakhiwa ithebe nje kuvala emawindini lapha. Sami soyiphethe indungu ngapha nangapha kwase kusala insizwe ezazizini zakwabo ngaphakathi kuba ziyidelile phela ingane yakwabo. Sase zimqaka zathi asimlalele lo muntu. Wayeseqhaqwa khehle amakatanga ayisezandleni naye seyinyaweni. Athi mayeqhaqwa le makatanga yehlala insizwe yathi ngci. Yahonqa. Yayisisho lensizwe engizalayo. Yathi baba wethu usezulwini. Yasukuma lensizwa yayilula kwasekhuluma izinto ezayikhuluma kuyo baphuma babaleka la kwasala mina nobaba ungizala lapha endlini bathi baba ngithe wena gasho ngathi umoya wa mawuze nkosi uphethe amanzi uyahlabela ukuthi nesibindi ngase ngiza kukhuma umqadi wathi niyazi umqadi emakhaya uthe uma uqhuma nomqadi ngeze into eyodwa wathi nje ushembu ungangibulali usho lo muntu wathi ngqi phansi walala nje flat bamthinta abantu abasephefumula wathi ufile lo muntu sasonta nje baba bamthela ngamanzi wenza konke wathi baba hayi usephile lo muntu myekeni manje. Uma lo muntu esephaphama ngesikade nje akunakiwe lento kusangeni kwenziwani weseguqa phansi ngamadolo lo muntu wathi awumkhulu ngiyabonga ungidabukela sumdala kangaka wazi ususana into ehlezi kimi kwase kubuza unini emabhasiketi wathi mntana ngibonani wathi ngibona nangu baba usemdala faka lo mhlophe nesiqoko simnyama nikhona emadolo benkosi ubaba wami wasethatha isihlabelelo wesethi awukhombe umuphi lo muntu ombona la
wesekhomba inkosi ungalezinde abantwana benkosi. Sathi siphuma kulomzwa kaNgcobo sasiphelezelwa uhlanya lazi lajike ediphini ekhaya uma usekhaya nje kukhona idiphu ngaphesheya. Wasinda lo muntu waphila ngegama lika Shembe abantwana benkosi. Nkosi yamakhosi siyacela baba. Leli bandla lingabi inhlekisa inkosi ngesikhathi sethu. Le nkosi inkosi iyayithanda izinto ezinhle. Ifundisa yenza izinto ezinhle. Ngiye ngibuke namhlanje ithi le nkosi maNazaretha. Ngifuna ngisho umuntu ma efuna ngomlando leli bandla uthole ugijime endaweni umuhle. Amen. Yayizithi ifiso ngabe sekhona ngisho izikole zamaNazaretha izingane ezikhuliswe ngobuNazaretha. Ithi ngisho emafemini fanele ngabe namhlanje makubhala uthiwa liyandawo ifanele ukungena amaNazaretha. Namhlanje usuzobona nje sign yamaSulumane uma kuthiwa ihalal uthi awucisho la usungangena kodwa ayikho into kunasayenze into eyifiswa nyanga yezulu. Shembe wayethanda izinto abantwana benkosi lo yakhe. Engathi uNkulunkulu angasenza lo msebenzi wakhe ungabi inhlekisa ngesikhathi sethu. Amen. Kasithandane nje amaNazaretha sibambane sibe munye ukuze ivangeli laShembe libe lihle. Amen. Ngoba omncane uzomdinga omdala. Nomdala uzomdinga omncane. Musa kokumqedza isikhathi singakashayi ngoba nizodingana. Nkosi ayibusiseni kuzuleko. Amen. Ngayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi. Amen. Isibongo sami ngwakwaShozi. Ukudabuka ngidabuke mangangeni. Ngiyabonga bamadondo unginike ipayipi. uNkulunkulu esihlangene ngaye. Sihlangene ngenkinga. Yayithi indoda engizalayo uMhlwazimamba wasezulwini. Ithi njanizwa bafana kaningizwe ukuthi ngithini. uMhlwazimamba lo wasezulwini. Nikhona ngemlandweni. Akekho umuntu okwashaya uMhlwazimamba. uMhlwazimamba ushaye noma kuthiwa wazi kangakanani. Inyanga yezulu ibigijima la ethempelini. Ichuze ichu. Isho njalo kuba bethu uMhlwazimamba. Ngenye imini lapha ekhaya likababa umfowethu ongilamayo waganwa. Aganwa intombi yeLoma eyiNazaretha. Amen. Ningakwenzi lokho ngizokhulumayo. Anoganwa intombi zamaNazaretha manje ngamaNazaretha. Amen. Kwalotsholwa kwakuhle kwaphelela. Wayesefika umakoti elethe ingqiba masondo. Ekhaya yangena ngeSabatha ebusuku. Ikhona indoda engizalana noma bakhona baphila nathi sikhona nje sonke. Babuqazana ngengoma kabantu endlini kwaze kwasa. Ngoba ngakithi kwaziwa ingoma nje ayikho engiyazwa ngakithi. Kwathi makusa kwadliwa ke kwaphihlizwa ke kwenziwa wonke lezi zinto eziphihlizwayo. Bayiqala phansi ingoma abantu. Engabe bahamba baqala la bebeqale khona. Kwakhona bafika ekseni bathi hayi sizwile ukuthi mhlangene la sesifikile. Kwahlukana nje kukuhle kudelile. Nomakoti uMazuma wagoduka waya kubo. Lapha ngasenqobane esikoleni. Walala umakoti kukuhle wavuka ngakusasa umakoti wathi uyahamba egcekeni umakoti omfowethu mabesha bakubo. Washayela phansi wathula nje du wangaquleka wafa nya. Kade lethi ingqiba masondo lenginyongo yakithi. Babamba benza lokho abakwenza benza lokho abakwenza kwanendoda ke lapha ngasekhaya eyekwazi ukwenza izaba yehlobene nawo lengane yazenza izaba bayibhemisa bayikhothisa awuqaqeke umlomo bayishuthakala emakhaleni. Kwacaca ukuthi hayi usiyabanda lo muntu.
sefana kubizwe abamakhaza bazomthatha kwase kuvela unina kamakoti wakithi uMazuma wayesethi hayi ambani obikelise zakhe bafika ntambama ngophaso ke ku5 ubaba kwengashishi hodmo ukhuluma naye akhulume ngesidanga uthi mtathana uyezwa kambe kumbe makunjena babamxoxela makoti ufile wathi baba ubulawa yini asazi mtathana uma kodwa ufile usiyabanda xa sithi ngaphamba thathwe imoto yamakhaza asize kuwe eMlingane sizokubikela ukuthi ufile wathi nimbikelini ushembe eyami ingane iNazaretha eyelwiloma kukhona nosasele kufanele nikwenze ukuze makoti aphaphame bathi hayi akukho bathi asithatha uNazaretha wakho umfishanyana owawile yandwangu nje yayimoya ayina kuphela ukuzilibandi ayina ingaqondi indwangu kanti kunalo uNazaretha ekhaya obethi mihamba ukhali kwasha ungathi ufake ubhozi yebo umuntu wase uthathe egwaqe egxalabeni wasethatha isikhwama sakhe asiphathe esotweni sinamafutha uvaselina namanzi wasethi kuma asambe wathi angibiza ngegama engangibizwa ngalo ubaba kuphela ngilisho ngiyosuke nijwayele akekho uyongibiza ngalela gama ngibiza ubaba kuphela ngalo wathi sibani ngathi baba atasambe wathi asukuma umfowethu phela ingoduso yakhe wena hlala phansi awulutho wona waphula umthetho lekawa gadwa intombi eloma awukwazi ukuke lapha hlala lapha wabulela igama likaShem sesolivusa ke manje wamkhaka umfowethu amthithela lapha ukuthi wasihlala umfowethu wathi khahla wakhala yini ekhalelayo aphuma nqothuzela noma sayizadoni bala sakudlula enqobana esikoleni sangena kaZuma balokhu bembambe uthe ufika nje wethi ya kwenzenjani la hawu umakoti wathi baba hey landana amanzi bathi wafudumezwa wathi ngafudumezwa landeni balandana isipho bayilanda walandana ethawula balanda abakazi umthithi umakoti abamthithi bamgeze yonke lento esemakhaleni ezisize senifake zona hawu babukana abantu endlini wathi nithi mgezeni bamgeza bamsula wathi msuleni yonke lento nikopoloti iphume emakhaleni waseqhawala uMnazaretha wakhe unganakekeli osengingqi uma umbethi nansuku ngathatha wami nami ngawufaka egazeni ngibuka abantu abasendlini ukuthi he uShembe uzothwa namhlanje wasihamba ngamadolo njengoba ngihamba ngamadolo wathi wasesonda kumakoti wambuka wasebeka amafutha la ibhodlela wabeka amanzi la wasekhipha lamanzi najijele eminyango bachitha amanzi ade esulumakoti wathi yini enye la endlini isewumuthi yini umuthi la endlini uthandaza phezu komuthi wena yini umuthi la endlini wathi baba bathi babaZuma kawukho wasethi akukho wathi baba wasethi baba wethu sezulwini sathi sithi siyavuma wathi hayi salukuganga angithandazeli iNazaretha ngithandazeli iloma kufunakala nina balingani bami nibone ukuthi uShembe uNkulunkulu angithi nihlulekile ukhona osafuna ukuzama bathi abakaZuma sihlulekile osedani ma uShembe ndombona ngeke ashawuna yini ngambonile yasithi indoda enzalayo yasithi sekushunayo ezwayo
ke ubaba imina umama kuphela ngamoni babejuluka kuzwele eNazaretha nawugqokile wajuluka manje ke wasethatha amafutha wogqisha kumakoti emakhaleni wathatha amafutha owagcobe la endabeni zomlomo wasethi akezo omunye walapha ekhaya angivule umlomo kancane ngiyavule maNazaretha umuntu wamthemba uShembe wathi haya asavule abantu abamvuleni ngifuna izinyo lakhe lavele izinyo wasethela amanzi esivalweni sebhodlela lePepsi Cola Pepsi Cola walithi co amanzi emlonyeni walokho eshabelelile nje wathatha iduku ayisulu umanzi walithi co elesibili iqondo wasethi nyanga ezulu laba abantu abalandini amaloma abakwazi ngena manje bakubona waselithi co elesithathu wasethi imbambo yokusomndeni kaJuda ibasindisile abaningi ehlamanzi iconsi lesithathu wakhwehlela imakoti omfowethelele phansi uma wathi bamphusela amanzi bamphusa amanzi yathi indoda enzalayo asambeni ashiye uShembe sikhuluma ngalo uNkulunkulu amen sikhuluma ngoNkulunkulu walibutha leli sonto sesiqedile ngobhushi nangeyizenze sikhuluma ngendoda yalwa ngamzane kulali baba kaNgqondo uNgqondo lo othopia lapha ePhakameni indoda enzalayo ikhona kwakuntambama ngesonto hayibo maNazaretha ngaganga ngalomuzi futhi ngagangela onyazi ngagangela onyazi nomuzi uthi nemka namelo onyazi nomuzi uthi nemka namelo ibuleli ideke ubona ukuthi sekukini lapha ekhaya lo muzi wasetshenzelwa ngithandile ubaba uNdebele mekhuluma iqiniso ngo77 sahlala ePhakameni ngo78 kwayimba ukukhuluma indaba yaseMaqadeni asilanga eMaqadeni ngo77 ngo79 kwafika uMabambo wasikhomba lapha ekhaya yahamba umthathu wendaba yahamba indawo yafika gqinyoka itende laligreen ilapha ngakukhombisa wagcina kontende ligreen la umbhaqo okhupha ngale kwathwa ngale kombhaqo ushinya ngayizulu yedwa kwakhe abashumayeli khathi bezongigada obabumpele nangibabumpele umvangeli ufaka yibo baqala kwakha ngale kombhaqo uthiwa kwakhe abashumayeli abazogada inyanga yezulu kube kuhle igcimele itende usuthi namhlanje wona uyazi la ekhaya waphila umakoti womfowethu waphila umakoti womfowethu waqala wakhuluphala wamuhle umakoti womfowethu engazange kakhulu kodwa ngengithanda kakhulu uhlala iminyaka wazayihambela nje esehambela nje kule minyaka endlule kwaymayihambela sekushayisikahlala kodwa igama kaShembe bambona uShembe baqala ukumhlonipha abalingani bakababa abakhosikazi bethu uShembe bama uShembe inyanga yezulu uNkulunkulu alibonge igama lenkosi amen nali payi
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyaxolisa abantwana benkosi. Angiyena umuntu ozongikhuluma ekhumbuzweni. Ngoba suke befishana isikhathi. Kodwa indaba engizoyikhuluma ngokwamdletshe mina ngihlala lapha kwaMashu kayiBonkosi. Amen. Apho uNkulunkulu angibonile ukuthi kufanele ngelusa abantwana bakhe khona. Amen. Lenkosi, abantwana benkosi, inyanga yezulu indaba zayo ziningi. Ngelinye ilanga iyasibiza lapha kwaMashu. Ithi baphi labafana bami abashumela kakhulu esitimeleni. Ithi Madondo ngifuna ulandela abafana. Uthi uMadondo Nkosi baninganyana. Uthi ngifuna ulandela lo kaChiliza. Bosu ngilandela wasemdletseni nokwamthiyana nokwangiba. Uthi ngifuna ukukhuluma nabo. Uthi kuMadondo baba tshela thina uShumakhasi siyobakhuza Nkosi mabegana. Uthi hayi ngeke nitshele nina ngoba bezanga kini beza kimi. Amen. Ngabe enkulu maNazaretha. Amen. Ngabe enkulu yokuza kushembe ungezi kumuntu. Siyabonga ndebe. Ngibona semabomveni. Sikhuliswe yini nokhumalo. Njoba sikhona njoba bedwini. Uma Ndebele ukhuluma iqiniso elinjengaleli ngethukile. Ngathi wawuhlaleni ungalikhuluma iqiniso leli. Ngoba mhlambe abantu ngaba baphithizeli kanje phambi kwenkosi enkulu yasebuhleni uNyazi maNazaretha. Amen. Sikhona sonke sontela ngithi bangcwesi nenkosi yethu uNyazi. Amen. Amen. Bantwana benkosi sase sibizwa. Safika lapha isonto. Izulu yakhemekhemezela nje. Inkosi lapha phambi kwesiflethi sayo. Sifika khona umngwengwe. Umvangelo wasemkhambathini. Umela abantu baseningizimu. Bagawula isihlahla somdoni lapha ngaphambili. Basigawula isihlahla lesi siyabuka ithi inkosi asazi kwenze njani. Sithi inkosi Madondo. Thatha isihlalo sami ngeoffice bashiye laba. Wemngwengwe uzobamela laba. Ngiyalikhumbula izwe inyanga yezulu. Basibaka sengathi yahleka kwavela iplatinum la. Lapha emhlathini izinyela lisilva. Angazi uma salikhumbula lisho. Eyithi mayihleka kuvela lo zinyo la. Siyalibona ngamadlozi. Hayi ke manje lapha eoffice sisiyayilandela. Sasifika siyahlala nje khona umthethwa uprofessor Shawupiyani inyanga yezulu ibusisa abantu. Sakhamba kunkosikazi. Sithi sathi ke lo nkosikazi baba. Ngathola umntwana. Uthi ke lo mntwana lona ngamtholayo. Ngamthola sana kushada nobaba wakhe lo mntwana. Uthi ke uyasebenza eThekwini mina ngisekhaya lesho. Uthi njalo mayizofika lo mntwana. Makuzofika ubaba walengane. Lo mntwana akalali kuze kuse ekhaya. Nkosikazi hamba utshela indoda yakho ukuthi lo mntwana ngamthola lapha. Iyabuza le ndoda ithi uthini ubaba ithi hayi nkosikazi hamba utshela ingane yakho ukuthi lo mntwana ngamthola lapha. Uthi yakhumbula mhla uhambe uyothumela. Yakhumbula komalume wakho mhla kuthiwa ohlangana esilima bese ukhumula itete usupheka kuso. Uthi le ngane ngiyalapho yona le ndoda. Ithi ke le nkosikazi baba kwakuyinkolelo zalakithi. Angenze njani inkosi ngoba ngabe ngeke ngasenza lesi sono lesi. Ithi ke inkosi hamba kimi. Utshela abazali bakho ukuthi le ngane ngiyabo. Bese uzalela indoda ezayo ingane. Khuluma namhlanje indaba esasingafanele ukuyikhuluma. Engafanele uba nizizwe ngoba njengoba nikhuluma ngazo.
Ithi-ke lenkosi lena yalapha ekhaya khona lapho uma iphuma lenkosikazi nale ndoda ithi yambamba umkayo ithi inkosi hayi ungamshayeli kithi womshayela kini khona lapho sakufika umntwana osembelebeleni ithi inkosi hawu sakufika umntwana ombelebele usikhala ke siye kuye kasiphumeni siya lapha etethu zesiflete yabonga mpela walibona iflawa wasibona isihlahla esihle sasiqhakaza ukusikana enhloko nje enhloko shiyana uma sifika lapha siyaphuka umntwana sithi ala ngasafuna ukuguquya manje sekhipha ugwayi ifanzani siyapheka isithi inkosi hawu ngabe sitha lapha ekhaya upenywa ma ubhema lapha ekhaya lokugwayi wakho ufica ngale kwethu empela uthe masehambile umntwana osembelebeleni bafika abantwana bazomcela itethelele ngoba intuthu kagwayi wayifika ngale kwethu naManazarete kanti asikaboni lutho ngelinye ilanga inkosi yasibiza khona lapha kwamashu ithi ake niphuthumeni nifike lapha sisiyafika lapha sithi kade kufika abantwana basechibini bathi uMasango akafikile ekhaya uNkulunkulu wechile uthi-ke kade befike lapha uMasango kwenizayo kuthiwa kalanda ithikithi ebuhleni elibhalwe AK Shembe ukuze ngene eswini ngayibona Nkosi sase siphuma la sizingane embelebeni khona ubaba uMagwaza nokhumalo kwakhe khona ubaba uGumede usanda ngena uMadlokovu lo hambe uMadlokovu bemhlophe usanda ngena lapha kithi uthi ke inyanga ezulu ozabi ngesonto bafana okuseni ilanda ithikithi nihambise ithikithi kaMasango ngoMasango ngifuna ngiyafika emezulwini ngifike sefikile nivulela uyena Masango ezulu ngoba uyingane lapha ekhaya phambi Anxolisa shoze angumshumali baba wakho afu baba wakho umshumali bantwana benkosi ebese kumenyezela zonke itimela kumenyezwa yonke indawo bese kupikwa abantu abazohlabelela kupikwa umvangeli ukhubisa kupikwa umgame kupikwa osibisi kupikwa umdluli abanye esihamba nabo sena bechibini sambisa ithikithi likaMasango lezomfaka ezulwini Manazarete amen uNkulunkulu lesikhuluma ngaye namhlanje amen sithi isihlabelo sami vusa umunye endlini yakho umphathi umgcobe uphinde umphathi umgcobe inkosi unyazi ngakayiqedi la echibini khona ngifuna ukukhuluma ukuthi njoba lo lapha esihlalweni akekho umfana lombambele amen lo uNkulunkulu mbamba Manazarete amen izinto oluzenzayo uzenza ngoba uNkulunkulu ngisho lihambe egcekeni uyabona ukuhamba umnikazi wezulu nomhlaba akuhamba umuntu ongena wasezulwini uNkulunkulu osesihlalweni ngayibona Nkosi amen singayikhohlisi ukuthi ubambele futhi akafuthumezile ukuthi sihlalo noma singalala nenkomo kumakholumu noma singalala amagusha amakholumu sigenzele kuwo kodwa konke sikwenza kuzophela uNkulunkulu othi akazophela amen ngoba mdlete mina uma wami wakha nokuthule futhi nginayibonga nje baba uMvele ngisho ezobunsizwa bantwana benkosi ithikinya ngezulu nani ithikithi likaMasango kufika umfundisi uMathu wasechibini ithi nani ithikithi kaMasango wena mfundisi uthi mawusufika echibini abasela ithikithi unikeza amanazarete ngoba wena akaphathathisiwe ngopawula lapha ekhaya samemana sahlangana eDolo lapha kwasini okuseni isona izulu ngathi lakhemekebeza lithi zase isuka madoda seqonde echibini lithi silenkosi elifikile phezu kwethu sathi masiyongena echibini sadlula amajiya umshumayeli lona wasekhala umphefumulo uma siyadlula kuye siyongena sithi ahalalisa amakhosikazi asechibini athi nangu uMasango uhamba noShembe uyongena emafini ngayibona Nkosi
uthi ke uMadwe umfundisi ekusebeni mase sengimthandaza ukuvuka babuza umkhumbulo magwaza ebesina umfundisi onyazini noma enganezono babe ngakanani kodwa Nkosi umkhumbule uthi magwaza mina ulevel uthi asenzeni manazathi umthandazo ukuvuka uthi ke kumede lobela ekhaya ublezele imthende uthi memeza umthandazo ukuvuka ukuze simkhaphe umuholo webandla lase St John's angene ezulwini ehamba nenkosi enkulu uShembunye inyanga ezulu manazathi ayizokuthatha umthandazo lathi maze uthatha wakhala umfundisi uMadwe lapha wathi nami ngifuna mhlangifayo engcwaba manazathi ngoba kanti uyedwa umuntu ophethe isikhiye sezulu amen kanti kanti uyedwa besingazi thina besithi masithandaza sithi uNkulunkulu osechibini uNkulunkulu amasango uNkulunkulu amaSt John's wakhala wonke umuntu echibini noma ubani wathi ngiyahamba manje ngikuhle wathi ngiyoyinikela emhleni wayesefika nohlemo lo lapho wayesefika na sababona wafika na somhlangano sithukiwe mana wayikhona udlamu kwani umva kalokho lathi sasinayo bakhona umhlobo lapho bakhona umjabo lapho asinabo labafana asebenzele baba labantwana baphambi kwakho sathi masithatha ababungena ecibini wathi uMadwe manazalethe ngizomlandela ngenhliziyo ngoba ngimkhulu ekhaya ngeke ngisuke la ekhaya wathi uMadwe ehamba lapho ngaseVongo yamthatha imoto washona basela sebengcwabile yathi inyanga ezulu hamba bafana nifeni phenduke phezu kwethuna lakhe nje manje phenduke phezu kwethuna lakhe uzamngena ezulwini sahamba sakho elethile saphetha phenduka bashaya inhlomba zecibini bathi bambonile usengena ezulwini Nkosi uselizwe Manda design bethu imphambi wakho bengibuka lesiyezi ngiyadabuka ngoba yindanga sasibizwa ngesitezi sodaka wemi lapho ngaluzinde epulpit yeplangwe athi nasi isitezi sami sodaka namhla isikhona mesingaphela manazathi icala ngoba sisho wathi siyudaka wathi sitezi sakhe sodaka lo nkulunkulu esihlangane ngaye eManazaretha wenza ukukholwa kwabamnandi lo liphiyano lushayo ngezile uma bomculo ekhuluma ngalo wamema kwamuhle brass band yona yafika lekhaya base bemalala abantu base beyifafatha lento wase sibhidisa wathi Nkosi yesimakade siphambi kwakho kusho yena asho besethi niyabhimba madoda niyabhimba kusho uNkulunkulu waleli bandla wena yanga izulu wesibhidisa la uphiyale singalwazi yini ekhala esontweni ungathi mawuphatha into esonto ekukholela ukhisha uzofe kodwa yanga izulu yathi ngizolibumba leli bandla bangababulayeki abantu ngoba abantu abasha bayithanda into ezimnandi njengoba begcwele bengakaye lethwe lo liphiyala eManazaretha elwafika enyazweni lethwe lo uNkulunkulu phambi kwethu yanga izulu yiyo le phambi kwethu amen uthi baba omkhulu vusomuye endlini yami bese hola abantu bakho akho njalo endlini yomunye umuntu amen ozohola thina
uthi endlini yami ahola abantu bakho. Xoxo le indoda endala yakithi. Ngizokhuluma le ndaba bese ngihlala phansi. Ithi le ndoda ayifika amakhosi ngithi ayifuna esikoleni. Ithi inkosi baba omkhulu ehleli phansi kwesihlahla somqokolo. Ithi yaseyibiza inyanga ezulu. Iyazwa amaNazaretha. Amen. Ithi yaseyibiza inyanga ezulu. Yathoza la mfana. Kuthi baba omkhulu uthi wayisiza inyanga ezulu fika kuthi phambi kwakhe. Ithi wangeza ibamba la emahlombe. Wathi kusukela namhlanje na imbani yonke ezulu ngibeka apha kuwe. Ngangixoxela indoda endala yakithi. Ithi yonke imali yezulu ngiyibeka kuwe. Uthi umuntu ofika kuwe hlushwa izulu meka kwakho imali wena iphinde lingene. Amen. Sikulo uNkulunkulu onjalo. Wasakhela lo muzi. Awakhekanga kalula. Inkosi yathi ngeke liphinde chitheke igazi lo muzi. Thina sayibona insizwa ilele abakhanda ebheke ezantsi. Asifuna ukukhuluma ngaleyo ndaba. Usathane esevukile phakathi komuzi kaNkulunkulu. Sabona futhi imali afuna ukuchitheka inyanga zelivikela. Mina ngayibona insizwa ngomhla ka3. Angazi walo ngomhla 3 ongikhumbuza wondebele. La siyongena khona. Mhla ka3. Ngayibona insizwa lemhlanje ngathi bakhukhuma. Yini bakhukhuma lisemhlane ngani? Kanti emhlane wabamakhulu kangaka. Kanti bafaka izinto la ngemuva. Esithi inyanga ezulu yini leyo? Inyanga ezulu ezihlabayo. Athi yini leyo? Sasiyongena. Ikade hlabelele imhlaba wonke ivula amasango akho phakathi singene. Sidumise kanye nabo. Yathi yini leyo? Kanti ibhambe iqhoshela. Phela basebeduduliwe abantu. Sekwazi ukuthi mayongena lapho kufuneka nawe uzimisele. Zasehambile insizwa zathula emhlabeni. Zalala zabheka amakhanda ezantsi. Yathi yezulu yini le yaniphetheyo. Kanti insizwa ihlomile futhi kwakuyobhujwa ngalolu suku. Ngophela amaNazaretha onke alandela inyanga ezulu. Bonke amazwi aphuma nenyanga ezulu ephakama. Amen. Amen. Yathi bephuma ithi bonke abalandela naba yakhomba enhla. Khona abadumalayo badumala lapha abantu bahlubuka ngolusuku. Bathi awukanti uyavimba. Kanti asengiyibuza mina. Khani bona bafuna kuyokwenziwana lapha. Khani yasivimba. Asingene sibaqede. Kanti inyanga ezulu ivimbela le bandla. Bahlala likhona nje basekhona namhlanje. Namhlanje sihlelo kosihlane phambi kwalo. Angazi ngabe simaphi. Kube inyanga ezulu evikela ngiyabonga amaNazaretha. Ngiguqela ukuthi nje lo piano likhaya nayo inyanga ezulu yamela ikwamuhle brass band. Iqala ukufika la siqala ukuzwa into ekhalayo la esontweni. Yeyimi la isihlabelisa inkosi esimakade. Ithi masithi ithi ngezandla inkosi inyanga ezulu ngale kwakumculi nje isimangaliso eyinezwe limtshingo ithi ngezandla ithi masipiki ithi madoda niyabhimba kusho ukubhimba ngala kuthina madoda ngiyasola ngoba engasho komama ithi madoda niyabhimba yayisho la isikhomba ithi niyabhimba sathi nenhlanhla ngabe engasikhoye ngakhomi kakhulu ngabantombele yakhumbula yakhomba ngala kuthina madoda niyabhimba. Ya, sathi ngiyebhimbeka esontweni mana strategy sigade ukubhimba sakhuzwa kakhulu. Inkosi busenizwile apha. Umhlaba wazama amazulu abi
Inkosi yamakhosi ngingumfundisi umvubu wasePinetown. Ngiyabonga Nkosi ukuthola leli thuba lokuthi ngisukume ngiyaqala ba ngifakaze ngongalo zinde Inkosi esayibona kuleli pulpit lakho ngothayela lilapha linamapholi akhiwe ngeyibonda lapendwa lamhlophe laseliba noblue. Nkosi yasezulwini ufishane ngikusukumelayo. Ngikhumbula Nkosi isikhathi esabanzima kuleli bandla ngamhla kumhlangano wokuqala wawuphezu kwentaba eNhlangakazi lapho khona amagazi abazali bethu asala khona nomama bethu lapho basala khona. Yakhumbula Nkosi amakhosazana ephunyelwa ngomlilo kushiya indlu yawo phezu kwentaba engcwele. Ngoba sele thina sikhona izulu lingelakho shembo ingcwele noma bebone kangakanani emhlabeni kodwa Nkosi bathethelele ngoba bakulwela kuba bangene ezulwini lakho. Sibone Inkosi eyisimangaliso enomusa ehlekayo ngendlela eyisimangaliso. Ekhuthele ngendlela eyisimangaliso. Bakhuluma ke ngendaba obaba yanazi lezi imfijoli eyishawayo upiano likhala lapha lalishawa uprofessor uKene Mthethwa wawutisha wami eNatali University sabizwa kanjalo. Inkosi inyanga yezulu yamlanda esikoleni ukuthi izomshayela lolu piano. Yayithi ke malishaya bathi awu baba abadala noma bethu bathi asiyazi lento. Ilmise isho ikhuze iphinde ibhidise njengothisha. Izikhonzi ezinhle zenkosi mangithi kwakuyinkosi yayinomsa ngizokhuluma indaba mhlawumbe beyinye yayo kodwa futhi ngaphezulu komsa inesibindi. Ngiyakhumbula futhi ngangikhona iqala ukuya kaBheka bezaku uBheka bezakuqala. Uma siphuma lapha ebuhleni bamaNazaretha kuBheka bezayo ithi ke Inkosi inyanga yezulu ngizawungena namhlanje ePhakameni. Zase siviva lezanga lePhakameni zathi zokwesibonzo ngena yini. Sehla lapha wonke umuntu wayithi ufuna ukubona uyini ozakwenzeka. Lathi mayehla imoto yayo ibheke ezantsi bayitshela ukuthi izodlula ibisiyangena esangweni elikhulu. Wangabe sangena esangweni elikhulu. Wayesejika wayesengena la ngapha esandleni lelakithi wayesengena esandleni sakithi. Uma ingena esangweni noma esandleni sakithi ngapha kwakunensizwa zayiviva kakhulu insizwa njengoba ubaba umfundi uSigcwenze eqeda kusho. Insizwa yayifake isibhingi ngiyakhumbula sasifushane isibophe ngebhandi sikamfunile la eswini. Yayiphethe isikhwili. Iphambi kwenkosi ihamba ngaphambi kwenkosi phambi kwemoto inkosi. Yagiya insizwa esiyishama Ford yarola phambi kwenkosi yarola phambi kwenkosi.
yayisehlisa ibindi kancane inkosi yayiseqhoba umshumayeli wayeseduze wayeza kuye yayisiyamoto wayesithi kwenzani lo waya wangazi umshumayeli uzophendula thini ngoba ubuka enamile ejabule kakhulu ithi inkosi kusawugiya kwaleli bandla lokho lo uzohlubuka akuphilanga sikhathi semadlule eDalton sayidlula lensizwa seyihleli seyiqhubula ikahle zikhonzi ezinhla zenkosi ngithi kwabe inkosi ayinomusa ngelinye ilanga oma bami bambeshumayela ulesine bahlangana nenkosikazi emanzi imtoti eyalapha kamakhutha kwaThekwani isitopi nasi isikolo umkhumbi hawu makhosikazi ebusheni bami noma ebuncaneni bami angizange benenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angibusise ngabantwana ushembe khona nakangisiza ngakho asethi-ke lamakhosikazi anoNkulunkulu azi ukuthi anendaba enkulu elapha ebuhleni ayisesisoye emhlanganweni masibanibani ungahamba nathi uyobika usizi lakho enkosini inyanga yezulu ngiyakhumbula nonkosikazi emenya oma bami sifika lapha ekhaya masifika lapha ekhaya sekunikelwa kwakujwayeleke ukuthi kube khona olayini ababili kube khona olayini ngapha kube khona olayini inkosi bisihamba phakathi nolayini wayesenqamula phakathi nolayini wabanikeza abantu masefika kulonkosikazi wasefaka umnikelo wakhe wayese ethi baba ngizocela ukuba ungiphe umntwana eyimbheke inkosi yanga yezulu yayisembuza ukuthi uneminyaka emingaki wayesethi lo mama ngina 60 years 60 yahleka inkosi yazabambelela eDandi hleka lo mama yamhleka lo mama ithi isuke yasimshiya isihamba yaqhubeka yanikelisa yajika lapha yabuya eza kuyena yathi utheni nkosikazi uthi lo mama baba bengithe ngicela ungiphe umntwana nami yaphinde inkosi yamukha ngensini wajabha lo mama kakhulu yayisethi inkosi hawu ilanga selishonile itshela lo mama hawu ilanga selishonile sengibuza koma wami-ke ukuthi uyayichaza ukuthini baba mayithi ilanga lishonile bathi koma hayi engasayi nasebusheni ngoba wayesekhulile ithi-ke inkosi kuye emva kumhleka nokwenza konke lokhu ijoki kuye ithi ngizokupha umntwana oyedwa kuphela inkosi kubusise wayesehamba wahamba lo mama ithemba lingekho ngoba ebone inkosi ngendlela enze ngayo kuye kodwa lamakhosikazi evangeli ayiduduza lenkosikazi ukuthi okusho ushemba kuguquki kusuke kuyiko kuzokwenzeka wayesehlala ke lo mama ekhaya sebebuyile lapha emhlanganweni sewuphela umhlanga kaJuly kwaphela isikhathi kuthengela ngalimbe wayesefika ekhaya kithi lo nkosikazi uma ifika ezobonana nomama uthi umama uzothi kumama bengaphilile kakhulu ngingazizwa kahle ngase ngithi ake ngihambe ngiyobona udokotela thike le nkosikazi ngihambile ngawubona udokotela ithi lo daba ngizokutshela lona ngicela ungalitshela umuntu alube imfihlo yakho
ngoba nami liyimfihlo yami akaze ngitshele umuntu. Hayi umama wayesefuna ukwazi kakhulu ke manje ukuthi kanti yini le imfihlo kangaka. Uthi mangifika udokotela ngihlola, ngibheka ngihlola njoba tingaphilile. Ungitshela ukuthi inyanga yintathu ngikhulelwe. Ngikhuluma indaba yalo nkulunkulu esesikhumbuzweni sakhe sibuthene kuye. Kwase kuphela isikhathi ke sifanele kwafika isikhathi sokuthi ayobeletha lo mama uhamba obeletha lapha Prince Mshiyeni esibhedlela Mlazi. Uma ebeletha wafika wathola umntwana womfana ibongwe inkosi enkulu yasePhakameni. Kwaba munye kuphela yiloko nami ngithi kulesikhumbuzo senkosi enkulu angilobe nami lami igama kuso ngemsebenzi emihle yenyanga yezulu ayenzela thina sibonge enyangeni yezulu kusikhulisa sizifike kulesi sigaba esikuso yiyo ebincaneni bethu isivikela miningi kakhulu imisebenzi engakhuluma ngayo ngenxa yesikhathi inkosi ebusise enikuzweneyo. Ma inkethi inkosi enkulu unyazi lwezulu. Kusinda kwehle. Lapha yazi lwezulu uNkulunkulu wangempela abanye bengabokudlala. Sisethubeni esiphiwe lona. Besilindeleke ukuthi ke iqhubeke ingane. Seyiqhubekile ingane. Ngiyethemba noNdebele uzokwenela manje. Ngabaningi abantu abakhulumile abangakaze bakhulume. Sikhuluma ke lapha ngoNkulunkulu woNkulunkulu. Yabona ngakhunywa nyanga yezulu kukhulunywa ngoNkulunkulu ophethe bonke uNkulunkulu. Wakhele libandla lingasekho. Njengoba ekhuluma nje abafowethu kumnandi kabi ukukhulunywa kwendaba uyazi. Ngoba izwala kade nesegazini kumnandi kabi ukukhuluma indaba enofakazi. Ithi ngelinye ilanga lapho umthathu indaba lapha eMlazi imeya namakhansela kumile ithi niziphukuphuku nonke niziphusha. Ithi baba wandiza ukhona into ayingandizwa ehlaniphe manje njengoba ukhona into ehlaniphe njengobaba. Hawu sengithukile ngaphinda futhi ngithuka niziphukuphuku. Angikhulume yodwa indaba eyangenza nami ngabadonga phambi kukaNkulunkulu. Uyena uNkulunkulu wangehlula. Wangigcoba ngodli. Ngiphikile ukugcotshwa ngo73 enkosini ilanga lamalanga lathi kudakiwe lokho. Kudakwe ngamambawu. Phikisana nobani? Ngawela ngolesihlanu, ngicela uyilalele kahle le. Kwangolesihlanu ngiza kuJuly. Ngisuke emsebenzini eNice ngaphesheya kwaseJimmiston. Ngwela la ngizonqamla estation sesitimela. Mangiqhamuka la nangumakoti uyakhala. Uhlezi emabhentshini uyakhala. Njengekholwa. Mhlambe sebemkhuduzile ufuna ngiye kuyena. Bese ngiya kuye. Mama, kwenze njani mama ukhalelana? Uthi cha ngibuye ePitoli. Ho, ababuye ePitoli mabefika eJimmiston bayakhala. Cha, pho wena ukhalelana. Bengiyobona umyeni wami ePitoli. Umbono ukuthini? Kuthiwa ngize ngizombona okugcina. Ngiyovalelisa kuye, bengiyovalelisa kuye umyeni wami uDlamini. Ufayisa ngoba kwenze njani? NgoLwesithathu. Njoba kungolwesihlanu namhlanje. NgoLwesithathu ngo10 o'clock uDlamini yabonqunywa. Babe sanqunywa abantu. Mina ngiyayazi intambo. Wema, uke waya kulomuntu okuyena enquma abantu. Uthi ngibuye eSwazini, ngibuye eMozambique, ngibuya yonke indawo. Uthi no mama uyaphetha wena man. Wosa. Sukuma.
Sukuma sami. Uyazi mina ngiya kulo muntu kusasa ngizobe ngikulo muntu obuyena enquma abantu. Hamba uyoyikhalela nawe mhlawumbe uzofika ukhale maqede yakuhawukela indoda ake ngabe sayinquma. Mama ubhekile umukela noma yini. Noma ngathi akadli into engadliwa uyayidla icala likuwe wena uthi akayidli lento ngoba idliwa. Noma ngathi akade amangcolo uzowadla ngoba uthona azomsiza. Ngangisazothenga eJimmiston. Mangifike eJimmiston ngamthatha ngamfaka emateksini ayena spray. Ngacela ku driver ngathi driver ungehlisele lo mama e560 esikhosana. 560 zoma ngapha wena i560 izobe ingaphesheya kusho ukuthi akawele angene kulo yamusi. Lo mzozo ongena kuwo mama ubhaliwe 560 kukwajiyani sibonga. Ufika uhlale khona uthi kusho ukuthi uthunywe yini. Ngizofika mina ngo8. Ngizokunikeza isihlalo sami bengizohlala kuzo mina ngizoma ngeenyawo ebhasini. Ngibusa kulo muntu okuyena enqoma abantu. Wakibela mama ngangena eJimmiston ngathenga lokho engikuthengayo ngaphuma ngahamba ngo8 ngamfica lo mama sebemnikezela itiye kwajani bamnikeza yonke into ngase ngiyambhala. Yasiyafika ibhasi. Hayi siyangena sonke ebhasini. Ngase ngima ngeenyawo nje lokho ngihamba ngiyale ngihlabelele ebhasini. Ngangisakwazi ukuhlabelela. Hayi manje cha ngisakwazi ukuhlabelela. Safika la. Inyanga yezulu lakhile leli bali. Yabona into ezenziwe inyanga yezulu la. Ngibona uNkulunkulu wayengazenza. Masifika la kwakungakabikwa. Bayazi abadala hayi amakhetha Nkosi. Labadala bayazi ade kungabikwa la ekhaya ngeSabatha. NgeSabatha buhlambuluka kuphela uhlambulukela ukungena la ekhaya. Amen. Bese kuthi ke ngakusasa emva kwenkonzo ka9 ulethe usizi lwakho ke manje lonke lizokwemukela. Ibizisho nokuthi umthathu wendaba ithi yabona namhlanje ingilozi yokuphilisa ayikho ngikhumbula isho kumuntu engangemlethe ekhangela. Engambamba kahlozana naye kwapi ibhasi eMoliva base bemthatha bemletha ke bathatha lo muntu umsekubaba. Ngase ngihamba ngiyohlambuluka uJali uthi baba Jali tshela lo mfana wena mfana ungaphindi ubamba ulayini mawusakini. Uthi no ungaphilile kahle. Mina ngiqala ukuphila kahle othingweni. Mina ngiqala ukuphila kahle nje othingweni. Qiniso phela phela. Ngangazi noma kuyasa noma liyashona. Yangimise eminyango lapha endlini. Ngizona sengivumile ukuba umshumayeli. Yangimise eminyango lapha endlini. Yathi mfana wami mawucabanga wena kulendlu ngihlala nobani. Uthi hoyo ngikwazi. Wathi yabona mfana wami indoda ingene endlini kaShembe kodwa wena uzongena ingakho ngifuna ngikweluleke. Yonke into la endlini uzoyithathela. Mangukuthi into la endlini uzongena uyithathe. La endlini mfana wami ngihlala nobaba. Uyaphila ulive. La endlini mfana ngihlala nenkosi enkulu yaseFameni. Ilanga lamalanga liyaphila lilive. Ngakho ke mfana wami ngoba uzongena la endlini ulanda umqalo, ulanda isambulelo, ulanda itafula, ulanda isihlalo. Uyothi mawungena eminyango ubamba ihande lapho ususho kakhulu ukuthi baba wenzele ukuthi bona ngaphakathi bakubone wena ungababoni. Makongena uGulukudela uzofa. Makongena nje uGulukudela uzoba fica besebenza kuyasetshenzwa la akudlala. Right. Ngifike nalendoda mhlawumbe ngiyibeke ngiqede. YakwaMakhombothi. Ngiyabuya unkosikazi kaJamini yona ndaba zombili lezo. Ifikile kodwa iyarobha leka Makhombothi. uMakhombothi kuthiwe ngomsa kubaba mangiqeda ukuhlambuluka kubaba ngithi ngibuyele emuva uMakhombothi ngikuwa ngoesohlaba kabi ngithi hey wosa ngena la kulayini sengiguqa eceleni hawu Jali awubuke lo mfana isiphutha salo mfana beka uguqile lapha manje ngithe ungaphindi ubamba ulayini boza kimi kuphela ukhuluma into ofuna ukuyikhuluma cha baba angikho kulayini na indoda engibambe engiyilethe kulayini ile sukuma ngaleyo ndoda uyilethe la sukuma Makhombothi sukuma noMakhombothi sefika afika uMakhombothi akhiphe leli pheshana lasebhenki uyalibona
ligcwele uzuka bodwa lesakajanyana sabheke encane eplastic ayithathe ubaba le mali kuma compote ayithele khona letafula uNkulunkulu ayithele khona letafula ngimbuka angazi manje ngihlalele la ngoba sengimbekile ufuna ngihambe kanti uyazi into uzosebenzisa uyena ongibambileyo abeka ukuthi ngithi baba ngicela umnake lo muntu uthi lo muntu awumnaki wena unaka abantu bakho kuphela athi wena mayekisi mina ngibanaka bonke abantu ithi le ndoda ayawunaki mina unaka abantu bakho athi cha khuluma ikhuluma athathe uzuka ababili baba bafake ngaphela athi maqondana netafula ngithi ngenhliziyo wenzani baba bawuphela indaba uzuka mayibathatha ngababili wabathatha baze baphela kwasala ababili phansi wayesethwala izandla ekhanda uMakhombothi wathi kusuka ke emzimbeni wonke yophumeza wathi baba ayikho ingilozi ephilisa abantu namhlanje yisabatha ubobuya kusasa uphathe amafutha akusebenzi lokho kwamafutha ade wanginika khona kusebenzi uthi mina baba manoba Makhombothi udlupa seline waphela hoyi Makhombothi lutho phela waphela uthi ngeke idimoni liphethe likhulu kabi kufanele kuyongena emanzini Makhombothi ngenkathi ushona phansi idimoni odlula namanzi ushona ezantsi angikholwa mina ngithi hey khohlwa indaba okukholwa ibeke kimi leyo nto leyo anginawo umnazareth khohlwa umnazareth uzonikwa yini ngavuka ekuseni yathi siwa nje mthathelele uyafuna ukuphila mnumzana wathi yebo wathi lalela yonke lento eshoyo lo mfana uyenze njengoba injalo noma kanjani uzophila ngavuka ekuseni ngathengela uMakhombothi umnazaretha ngamnika ngathatha umfundisi Mabasa uyena wayobhabhadisa ngalelo langa umfundisi Mabasa ngihambele nanawo ngiyeka khona lapho ngibona izodla isikhathi angibile kwekadlamini fikela mama uzokhipha uThubhobho kuphela ukuhlambulukela ukungena kuloya musi ungayinaki yonke iminikelo ezobe siyinikela thina singaba khona siyayazi wena ngizokhipha uThubhobho ukuhlambulukela ukungena kulo musi uma unenhlanhla ngizobe ngikhona ngiguqe esandleni sakhe sokudla kodwa ke mangingekho ngizobe ngihlezi eduze kwakhe ngenzela abantu bami engisanabo ukubelekelela hayi bese ngifika bese awusufikile mfana yebo khipha itafula nesihlalo yokubeka phandle iguqa angene lo mama ethi lo mama maye number 4 shit ibe nola ngithi wena khuluma athi yaqala ibisi imiyeke sikomunye wena khuluma uthi nawo uNkulunkulu wami kwenzekani manje thema ifika wathi indoda wathi yenzeni indoda siphusha yawabe sekhuluma naloyo mshiya kanjalo wabuya wathi indoda wathi yenzeni thiyo nqunyo wasebambele edando wama wathi thiyo nqunyo nini ngolesithathu ngasikhathi isini wa10 okwenza ufike kimi ngelast minute yini ngangena phakathi kaShembe lomfazi ngaphambi zandla zombili ngathi Shembe uqale kuzwa ngoShembe ngolesihlanu ufika nami ufika nawe yebo so angihlale lapha wathi Shembe hleze ngiyibona ngikwazi ukuhlayela manje lapha wathi hamhlale lapha wahlala lo Shembe enginaye la akusewuye lo ebenginaye ufika umfazi sengomunye ngiyambona nami akusewuye uyashesha lo kwaphela 5 minutes wathi hey woza indaba iphela la etafuleni woza wafika wangena mama etafuleni waguqa wathi siphusha wathi Nkosi yamakhosi utolikele lo mama wesingaka namhlanje mama yisonto ufike ngebhasi yaseGolweni ngwaseScott yebo baba uzogibela ibhasi yaseScott manje ntambama uhambe sasa lesingaki Msombuluko izofika ibhasi yaseGoli kubeke lapha nulale ngomsombuluko ungenzi lutho uhlale nje pheka ukudla udle kuphela ngolwesibili ekseni uvuke ngolwesibili ushanele igceke lonke ushanele indlu ngaphakathi nangaphandle ushanele umzi wakho wonke ube clean lethi imsiza kuphi lo muntu nangibabe khanga ngomfazi womuntu kuthiwa kwanquma nini indoda ngolwesithathu ngasikhathi sini ngo10 ubovuka ke wena ekseni
ubhaka amakhekhe ofisi ukuthi mawulibambile ngapha leli khekhe ulibuka ngapha ubuka inkomishi ulihle maqede ububuka uDlamini emehlweni bathe bonquma nini ngo-10 o'clock nini ngolwesithathu ngo-10 o'clock ngizofika naye mina nguNick bithi mina ho nangibabeka ngomuntu umfazi wena wangenze njani wathwala imkhono emkhanda wathi ye mina ngayimoshi imali yami ngihambiswe ngaka ngisendodeni esibhukubhuku yangihleka le ndoda ngasukuma ngalishiya itafula ngagona lo mfazi ngabiza abafiki bashumayelelekelelana ngamgona lo mfazi hey mama yena uyakhuluma kodwa ke lokho akhuluma namhlanje mama akukho hawu mama manje lahlithwa imithemba nomhloko themba kuphi manje ayi nami ngethukile kodwa ngiyabona ukuthi phela kwakuyisikhathi amabhunu ama-order and draft ubaba udala ngomfazi ngizena isweli ukuthi angangani wemfana ususebenza kulowo mfazi cha baba ngisebenza kuwe kusemakhosi ngibuya kodwa inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngifike ngimehlisa inkosikazi esikhothe ngimbuke ngithi shebo udlalenga nengane yabantu ngibheka ngaka hambe ngegoli iphume wawuphuma uJulayi yemzimoya mawuphuma nje uJulayi kuqala ubuphuma uyemzimoya uphuma uyemzimoya bese ngifike emzimoya phela ngikhipha itafula ngilibeke phandle ngikhiphe ukuthi ngibeke phandle sinikelile masinikelisa babe sathwala labo obheseni baqethwe inyanga yezulu labo lezi ndishe beyithwala emsinga ezinkulu ezibomvu lasipenda sababomvu ngibiza inkosikazi ngithi awungilethele ingubo ngilethele ingubo lapho le ngubo isibomvu kakhulu baba ngicela ukugqoka nayo ingubo umnako umnazaretha lona isibomvu kakhulu athi hawu wama wabambeledana wathi hawu mfana wami ezulwini sihlobo esiphelele uzogqoka mase sibuye kwesibili nami uyangibona ukuthi njani ngangibona nami imkhono yonke isibomvu zinhlobo lezi zomama kaMthuli hayi cha uma sikwesihlala phansi umfazi ngiyamazi uDlamini engingamazi bese ngibona indoda iqhamuka nonkosikazi ngithi noma uthinto ziyafana yilo yamfazi oyelokhu zindoda lo afika athi Nkosi yamakhosi ngizobonga umkami wafika kuwe baba wangikhipha ejele wangithwala ngemoto yakho wazongibeka ekhaya bithi mina hawu ngimngelalelana ngicela nihlale lapha ngaphandle ningilinde ngifuna ningitshene kahle ukuthi kuhambe kanjani kwenzekeni uwe ngempela ithi indoda yimini impela ufikile uShembe wangithatha ngemoto yakhe waze wangibeka ekhaya wafika ebusuku uqala wahlanganisa abelungu nazi incwadi nje angaqili athi uShembe njani na ngiyamazi kade ngimazi ngabuya ngase bazongigqokela uthi inkosikazi ngathi ngiyahlala kwaba khona into engcinzayo ethi uthe uShembe uboshanele igceke ugeza indlu ngaphandle nangaphakathi uthi ngasukuma ngakwenza lokho kunganakile uthi ngavuka ngolishadi ngawabhaka amakhekhe kufika umoya ebusuku uthi ngithe mangiqeda ukwabhaka amakhekhe kwase kufika ukuthi bekunomoya omkhulu ebusuku mhlawumbe ungenisa izibe umgwaqo udlula la esangweni uShembe ufuna ukuthi afike indoda unkosikazi esesangweni kobani mathi yaphuma nazi izibi ngeniswe umoya ashanele lezi zibi uma ephuma naze esangweni 5 to 10 iyami imoto phambi kwakhe uyayizwa ukuthi imoto emayo kodwa akayiboni siyavuleka isivalo uyambona uDlamini ephuma ebamba ijazi ngeibhantshi ngentamo ucika amehlo hawu uDlamini ngebe uyambona ephusha isivalo sivaleka imoto yasezulwini akusimoto yasemhlabeni shayelwe inyanga yezulu imoto yasezulwini so ayibona isuka imoto hawu mkami ngiyajabula uyeke uShembe ungikhiphile nazi incwadi nje uyabona hawu mkama ngazi ngakubonga ngani funa sihambe sekuShembe siyobonga bafika emzimo yakhe labo bantu uthi unkosikazi ngacika amehlo ngamthola wayehlo uDlamini emotini ngayila ngibuka ukuthi mina Nkosi yami lo muntu ngamthuka kangaka nje kanti uyasebenza inyanga yezulu le inyanga yezulu lo 13 ngabe inyanga yezulu
ngawuthi ngabanye ngathi lapha ezantsi esisuka khona uma ingane yakhe ke yazala uxoshwa wena esontweni nakho konke nonke liphume afike izalile ingane yakho ungashongo nokuthi ayizali khitho nonke xoshwe nonke hayi afika sifukamela nyangaZulu yalakha nathi ibandla kwaye siliphathe kahle bakwethu simncenge siyacela Nkosi yamakhosi nyaZulu sisize shintsha nje uphila uvese ushintshe nje uphila ngoba inyama ongene kuyo baba isethembise kakhulu kabi yabona inyama ongene kuyo sethemba ukuhamba sonke sishiye le nyama nezingane zethu amen sethemba ukuhamba baba usihlangabeze ngale shiye le nyama nezingane zethu kodwa ke mina cha khona ivumelwano engasakha khona ivumelwano engasakha nenyanga yethu ngasakha sasayina phansi ngathi baba ngasakhiso madlala ngathi baba mzuka nakufika mina ezulwini ngokuthatha siye esangweni wathi uqinisile mfana wami uqinisile ngathi ngiyokuthatha siye esangweni siyovimba wonke umuntu oqhamuke emtabeni egane yomfazi oyedwa so bavimba bonke lawa elinyama eziqinisile mfana wami ngathi ukuba umbopha ngadlala nezingilozi eziwu6 nomuntu oyedwa beyizophuma phi othi busene kuzwini lapha siyabonga ufakaza uhle kumnandi esiphiwa kwefundisi lenkosi inkosi zibabusisa sizobona inkonzo yethu yamanje ngesihlabelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 185 sizocela umbangeli Shangase wasesibukweni asola isihlabelo lenkosi imbusisa Nkosi busipho abangcwele usizi nantulumi ludwa
Sibonge.